Si je n'interdis les motos. Si ɓe tongani menen doginaɓe motoji ɓe rewgol ka laawi jani haray konno men gerdata non joni haray koye men woni ka cuuɗi ɓe faala. On va rester à la maison. Me yewtidi Aboubacar Siddique fewndo ƴettata donkun e nder yeeyirde mawde wonde kokodi kono ittude e lewru darotondu o wawata rewde ka laawol janol VGE ngol ko hittugol e joguidirgol commune ji e bange ñaamo saare Abidjan nden hande kadi ko e laawi to soki ɗin ɓe jokkata. Aboubacar no wi'i ɗum ɗon wallinamo ɓernde. Ça va nous ralentir. Tongay men meɗe wawi fottude kadi ton e bomɓe ɓe piyamen ɓe jatta motoji ɗi ko ka laawi jani ɓuuri men moƴƴande ko ton hoolare nde woni ko ton min wawata yawugol e golle ɗe. C'est très rapide. Boris kadi ko naɓowo donkoye e hoore motoji o wi'i himo wondi e nden ande wotere kanko himo yiiti feere goo ɗulle ko hertingol laawi goo fi dogineɓe jamɗe ɗe hirindije ɗiɗi. Sur les boulevards la circulation est très dense. E ɗi laawi yaha garta no heewi no feewi en sahaji paanugol walla tajgol moteur ina wawi addude accident so otowa ngal yani e hoorema so tawi ko laabi hertinaɗi goto foof no wawi naftorade aménagé pour les engins à 2 roues chacun va en tirer profit. Jagorgal halfangal yaha artangal no fodi eɓɓoje ɓeyditotoɗe e tongugol ngol ɗulle ko ɓeydugol ƴewtagol ɗeri doginayɓe ɓen wano ɗeri hoolare ɗin e vignette e si tawi hiɓe teddini dayguji tati laawi ɗin no hekki e ɗum darugol siɓe hippi kunnaje ɗen. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.